Hajde bolje da upoznamo Xiaomi kuhinjski uređaj. Xiaomi Smart Rice Cooker. Omlet možete pripremiti na nekoliko različitih načina sa šunkom, sirom, spanaćem. Da bismo proverili funkcije uređaja, odlučili smo da pripremimo običan omlet. Sastojci: 2 jaja, 2 supene kašike vode, 1 kašičica putera. Priprema: 1. Razbijte jaja u činiju. 2. Dodajte so i vodu i umutite. 3. Stavite komadić putera u Xiaomi uređaj. 4. Podesite program kuvanje na pari u aplikaciji i podesite na 10 minuta, isključite automatsko grejanje. 5. Čim puter počne da se topi, posle otprilike pola minuta, sipajte smesu od jaja u činiju. 6. Zatvorite poklopac i kuvajte do kraja signala programa. Prijetno vam bilo!